Ok. Prijem da sam našao izlaz. Nemam pojma. Došao sam do ovdje, nemam pojma kak, ne pitajte me, snimao sam previše. Nadam se da je to tu. Inače nisam mogao, koristio sam malo pomoć. Oh shit, čujem nekog i vidio sam nekog, šta? Promijen bateriju dok ga nema. Onda biješ tam. Di je, what the fuck, ne okreći se vers, ne okreći se, tako je. Ko te ganja? Sve to našao izlaz upravo. Suck my dick, bitch. Bok. Okej. Mislim da sam našao izlaz, ljudi. Oh shit, koji kurac, pa neće on meni ništa. Pa nemoj! Man, šta to radiš, konju? Get back. Šta sad desno? What the fuck? Jebate svjetlost. Okej, mislim da ovdje moramo biti upozoreni baš. Da li ja tu mogu proći? Mail world. Ali ne bi ja išta. Kako da se tu prvo? Aha. Okej, ovo je bilo čudno. Wow, shit. YOLO. Šta da? Bilo je tako lagano. Ok, previše se smotim. Frežu mater. Već ćemo švicera koliko nisam uspio. Golguzi, look at that ass, man. DC, dođi da igramo se sakrivača, lažno ne mogu je naći. Hahaha, krmač sakrivala iza prozora. Iza skrivača, šta? Damn. Okej. Sve cool, nemojte se plašiti kod gleda. Jebote! Okej, nemojte se bojati, šta me jebeš sad? Okej. Što se ja ne vrtim u krug koji idiot. Wow! Reach the ground floor of the mail ward. I don't wanna... Što tak slab jebote? Thank you. Psst. Ne smijemo. Bok, kak si? Tu na nikog sam tebe, a ti ne vidiš, nećeš. Di si pičko? Ništa. Shit. Ok, pikaš lijevo. Provjeriš? Nema nikoga. Ok. To je sve super, dogovorili se, nemojte se ništa bojati. Bez straha, bez panike. Što se ovdje desno, kad bi išta vidio, urašu me. Finger first, then balls, then tongue. Ok, prsti prvi, jaja druga, to je smuda, a onda, ne znam zašto ovaj moj lik naš zapisio, nikad mi se to sad nije dogodilo. Ko ti? Ajmo gore. Ili ne? Šta lupaš, ko vražuma? Mater! Joj, jak motor rata ubit će me, češ. Ubit će me. Ciplorka, brate. Ništa. Nema natrama. Hej! Psst! Ovdje sam. Hej! Shit. Prosto lupate. Ok, oša. Totalno sam se uživio igricu, meni je teško kada tako vidim, fuck you. Ok, never mind. Please.
Ok, nikad moliš ne pomaže. Hajde da idemo dalje, hajde da idemo dalje. Hajde, milovani moji, sujutrom budimo. Molim te u jedno. Prošle. It's been 84 years. Tako mi potiša muzika na ovom internetonu, ne znam zašto. Jebi ga, stari. Nisam ja kriv. Ajmo naš taj objective. Oh. Tu garant ima neki baterija, to mora biti baterija. Sada nađem neke pravce koje se tu... Oh shit. Fuj. Notebook. Šta? Neko je nešto rekao, baterija. Yes! Ajmo dalje. Aj, prestani Stena, ko to tak... Tf. I što opet ona dvojica pedera? Ako jesu, majke mi mile. Tu zna biti jumpscare. Tu ko da se neko kara da izvuniš. Aha. Baš moram. Ej, nemoj vikati! Prestani vrišta! Lupi ga šakom, jebem ti! Koja to vrata lupaju, zašto ne... Oh shit! Ne mogu mi ništa, dosta, bjež. Otvore, bjež. Falate. Look for pushable object. Pa imaju mačete. Jesus. Shit, šajze, helvete. Ne znam zašto sam sad upravo švedski, to je PewDiePie fora. Stvori vrata! Jesus! Tu ne možeš ni vrata stvoriti. Buraz. Ništa, nismo pobjegli za jebi radnju. Daj, otvori mi vrata. Mogu ja to, shit. Dok napravite krug ko vas jebe moj... Pičku materinu i ti go fuck yourself, man! Okay. Ok, hoćemo raditi ozbiljno. Jebo vam pas. Odbi. Čubrat, mrtva. To, nisam to skužio prvi put. Jebe mu. Eto. Moram pobjeći što prije. Ono je bilo odvratno, mora si. Digo mi se žurac koliko su me prestrašili. Oh shit! Ne znam kuda idem, follow the blood they say. It will be fun they say. Jesi ja to uspio? Kuda idem? Šta da radim? Kad odu prijatelji moji, kad ode zombi na kojeg bacam oči. Oh! Ej, nisam onda poginuo.
Šta jesam? Another one. Shit. Fuck the fuck. Sve imaš otvoreno konjino. Oh shit. YOLO! Oh! Šta se sad događa? Šta se sad događa? Pobjegao sam! Fuck! Oh my god, ja ne vjerujem da sam uspio. Uspio sam pobjeći na trenutak. Jesus! Quick, live! Ajde, neko mi je poslao poruku, ljudi! Ljudi, neko mi je poslao poruku, jebote! Oh, sam sam sebe ošamario. Oh. Buddy, the old 2-martini lunch? And a little confab, blah blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. What the fuck? At all times. Pura si li vi neš kontate od ovog? I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Da, hoću van! Hoću van! Run free, come on! No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay then. Jebem ti mater lažljivu. Run free, bitches. Joj, di me sve šalješ. Di me šalješ. Ne znam gdje sam oko mene. 100 problema! I'm so sorry. Alo, Hitler! Ne, nije. Čini, mre. Ujebote pas, pa ko, šta je ovo? Alo, izvijeste pinac. Ripping that tongue any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and The fuck are you doing? Hoćeš ostaviti moju kameru na miru? Hoćeš ostaviti moju kameru na miru? I porasi. Vidimo se u sljedećem dijelu. Ovo je jako napeto, a ja idem dalje snimat samo za vas.
Ostavite like, komentar, ovo je bilo vjerojatno inače. Život mi se diže, palio se sam sebi šmarčim. Ok, tako sam zaslužio. Burasi, vidimo se u sljedećem dijelu, ostavite like, komentar i pretplatite se zabavu. See ya!